Dragi svi, dobrodošli u podcast Fake it till you make it. Imam osjećaj da svaki put isto započinjemo bijeg od stvarnosti, a to je da smo pripremili još jednu poslasticu za vas. E pa sad imamo jednu stvarnu poslasticu, jednu od naših najdražih knjiga, a to je Ime vjetra od Patricka Rothfussa. Ja sam tu knjigu pročitala na Marin prijedlog, odnosno Marija je valjda mjesecima govorila: Marta, jesi pročitala Ime vjetra? Marta, jesi li sad? I onak, nisam još. I onda kad sam je stvarno uzela u ruke, nisam bila razočarana. Da, to je bilo stvarno zanimljivo. Meni je trebalo par godina nakon što sam prvi put čula za nju. Znači, čujem prvi put, čuješ, ok. Drugi put naletim na story od neke osobe kao, Ime vjetra, da, to sam trebala pročitati, ok. Treći put mi je bilo onak, idem u knjižnicu, idem to posuditi, idem to pročitati. Ja sam to pročitala za čas, ja sam se apsolutno zaljubila, meni je knjiga odlična. I naravno da mi je trebao netko ko će sa mnom fangirlati, tak nešto. I uglavnom žicala sam Martu i točno se sjećam kada je jučer bilo onako odlično je, bla bla bla, čita se u dahu i pročitat ćeš je za vikend pa ćemo se onda čuti ovo ono. Da, Marija veli pročitat ćeš je za vikend, ja otvorim knjiga onak 700 stranica. I da, to je tako bilo, onak Marija knjiga ima 700 stranica, to se čita u dahu, plot twist. Stvarno se čita u dahu. Da, to je bilo super. Da, uglavnom, mislim, meni je zapravo kad sam pročitala knjigu, jako me začudilo koliko je kvalitetna, koliko je jezik u njoj kvalitetan i baš je onako priča koja je trebala biti poznata i čudila sam se kak nisam za nju prije čula i kak mi više ljudi nije reklo za nju, kak nisam vidla na YouTube-u, kak nisam naišla bilo gdje drugdje, nego mi je samo Marija jednom, odnosno tih nekoliko puta kad me nagovarala, rekla za nju. To mi je bilo ful čudno jer je knjiga baš kvalitetna. Da, predobra je. Mene je osobno jako iznenadilo koliko je dobar prijevod. Jer to je meni bila ljubav na prvi odlomak. Onaj odlomak u tišini. Kad sam ja to pročitala, ja sam mislila, Isuse. Sjećam se da sam, tad nisam imala dečka i ja sam tu knjigu čitala. I bila sam ti sred knjige i pomislila sam, Bože dragi, ja sam živjela život i ova je knjiga bila na policama knjižica i ja nju nisam čitala. Tako vjerojatno sad, moj dragi, dok sam ja sama, postoji ljubav mog života i ja ne znam za njega i jednog dana kad uđe u moj život unijet će mi toliku radost koliko ova knjiga sad. Ja sam imala tada Marta, prosvjetljenje doslovno. Da, ne, mene je taj prvi odlomak je stvarno baš te uvučete, skroz te uvuče. Tako da, eto, svi vi koji još niste pročitali Ime vjetra, a volite fantasy, takve vrste knjiga, znači ovo je knjiga pod onako must. Ali da, samo još jedna napomena, znači ovo je stvarno najkulturnija epizoda koju smo napravili, znači imamo doslovno dio za ljude koji nisu pročitali knjigu. Imala sam samo 2 kritike na knjigu, jedna frendica mi je rekla da je jedan dio bio malo dosadan, mislim ja sam bila u šoku, meni je bilo sve odlično i ti si rekla da ti jedan dio bio strašan. Da, ima jedan dio, odnosno i u prvoj i u drugoj knjizi ima taj jedan dio koji mi je onak bio baš mučan za čitat. Iako njegovi opisi jesu jako dobri i jako zanimljivi su, nije da vidiš sad slijedi 100 stranica opisa, ali ima taj jedan dio gdje se opisuje ona njihova religija i zapravo, ne znam, neka baza, bi se reklo, njihovog vjerovanja ili nečeg mitologije i taj dio mi je bio jako težak za pročitati. On se nalazi u prvoj knjizi i to negdje na početku i ja sam bila pred odustajanje. Mm-hmm. Ja sam iskreno bila, ja mislim da sam ti čak slala poruku onako, odnosno slala sam Mariji poruku, Marija, ja mislim da ne mogu ovo. Da, meni je to čudno, ja sam baš u dahu pročitala, meni je sve bilo odlično i baš onak. Da, ali mislim, od 700 stranica ovih je možda 50. Aha, ok. Tako da fakat se isplati i ima magije, ima taj štih onog srednjovjekovnog nekog. Sam ti fali dvorac mislim da nema. Ali ima onak bogate kuće i vile i... Ne znam je li u drugoj knjizi ima. Ja sam se zaboravila. Ne mogu se sjetiti, ali ne sjećam se da je igdje bi pisalo baš dvorac. Mm-hmm. Ali uglavnom sam taj jezik priče baš je onako čitaš ju i misliš si kako riječi i kako rečenice mogu biti umijeće. Dakle, ja sam pročitala knjigu na hrvatskom, oduševljena sam i načinom pisanja i prijevodom. Znači, ja sam tu ženu kasnije, išla sam na Face gledat koju ona, šta je ona, jer je meni njen
prijevod bio fantastičan, ali ti si pročitala knjigu i na hrvatskom i na engleskom. Je, pročitala sam na hrvatskom vrhu. Znači, stvarno je odlično prevedena i onda nije mi se sviđala naslovnica hrvatskih knjiga, onda sam kupila knjige na engleskom pa sam ih čitala, išla čitati ponovo i na engleskom su jednako dobro. Bilo mi je tu negdje i stvarno ti onak rečenice jednako dobro zvuče i na hrvatskom i na engleskom, stvarno. Mhm. Da, inače algoritam je izdavao knjige do sad i ja znam kad sam bila na Interliberu prije 2 godine sam tražila Ime vjetra, sam ga htjela kupiti sebi na hrvatskom baš te, jer su mi bile brutalne i nisam mogla nigdje naći zato što nitko nije tad otkupio prava na knjige i nije ih se moglo nigdje naći jer nema algoritma, ali dobra vijest je da Vorto Palabra sada je preuzeo valjda nakladu i oni imaju svoju nakladu knjige, tako da su drugčije i naslovnice. Vidjela sam i te naslovnice mi se actually sviđaju, bolje su. Drago mi da te sviđaju, znači da ćeš moći kupiti hrvatsku verziju knjige. Ne znam, sad imam englesku, kako ću sad nisam sigurna šta ću. Ok, to su problemi za tvoju buduću vilu. Dobro, to je bilo to za našu publiku koja nije pročitala. Dalje nastavite samo ako ste pročitali knjigu. Znači, ali teško mi je... Možete nastaviti inače ako ne namjeravate pročitati, ali naša stvarno preporuka je da je pročitate. Da, apsolutno, promijenit će vam život, doslovno. Dakle, možemo sad krenuti sa spoilerima i svime ostalome. Mm-hmm. Možemo krenuti od same priče. Ja čak imam još dijelova Marta za prvi dio, za ljude koji još nisu pročitali knjigu. Reci. Dakle, ja znam, quote je takav tip, on je malo presavršen, to je mali spoiler, on je malo presavršen, ali nekako mu to stoji. Inače, kad su ljudi savršeni, dobro izgledaju, pametni su, sve im ide od ruke, pjeva, svira, ima prijatelje, zavodnike, znači on je sve savršeno, ali ti ne ide na živce iz nekog razloga. U svakom slučaju, on je toliko savršen da ja nekad, kad sam nesigurna, pomislim kako bi ovo quote izveo i ja bi se onak pravila da sam ja quote i ja bi stvarno fejkala. I baš mi on u glavi kad radim ta fejkanja. Tako da i motivaciju ćete naći u toj knjizi. Motivaciju za život. I jako puno citata se iz te knjige može izvući. Znači ne onako 10 kao iz običnih knjiga, nego onako 50. Ali fakat dobrih. Ok, sad nastavljamo dalje za sve ljude koji su pročitali knjigu i koji žele čut naša razmišljanja. Da. Ono što bih htjela prvo napomenuti je da nas dvije nismo friško čitale knjigu, tako da neke stvari su nam možda malo mutne i nismo točno sigurne kako su išle, jer Da, ja sam drugo čitanje ostavila za izlazi 3. knjiga, idem pročitati sad sve iz početka. Ali glupa sam i trebala bi je ponovo pročitati bez obzira na to. Mislim, dobro, ja sam pročitala prvi put na hrvatskom ove 2 i onda sam kupila 2 na engleskom i onda sam išla tražiti te citate u ove svoje engleske knjige koje sam kupila i onda sam opet išla čitati. Mm-hmm. Ali opet to je bilo prije, ne znam, par godina. Da, ja bi baš mogla ponovo pročitati. Baš se veselim, actually. Sad mi je onak žar ponovo zatim, baš krenulo kad sam prošla kroz sadržaj. Mislim, moram to sad sve baš detaljno. Da, ali to jesu zapravo knjige u kojima baš je i sam pisac rekao da je unutra sakrio stvari koje samo oni ne znam, pametniji, najuporniji mogu pronaći. Što znači da, ne znam, ja nekad imam dojam da pokušavam iz knjiga pronaći nešto što zapravo ne postoji, što pokušavam sama sebi malo, kao, ja sam pametna, pa joj, gle, možda je ovo ovaka, zapravo pisac to nije htio, ali Patrik je u jednom od ovih svojih intervjua rekao da je stvarno jako duboko zakopao nekakve hintove i da se čudio kako su ljudi neki to pronašli, mislio da je to samo za njega. Tako da to su knjige koji vrijedi više puta pa čitati. Actually, to doba interneta. Ja kad vidim općenito bilo koju knjigu koju čitam, toliko ima teorija, toliko svega i citata iz knjiga. Znači, ljudi toliko valjda to iščitavaju i to njima postane valjda Biblija. Znači, ljudi doslovno, tipa da Saru J. ja mislim da nju moram svakom podcastu spomenuti, ali doslovno ljudi svaki dan objavljuju citate iz knjige, potkrepljuju neku teoriju koja je toliko ne bih rekla far-fetched, jer tako su dobre teorije. I sad imam osjećaj, sad se pitam koliko to autorima smeta, jer tipa imam osjećaj kad je bio Harry Potter vanka, toliko nije bilo interneta, nije bilo Instagrama, mislim, postojao internet,
ne znam, nije postojao Face, možda je, nije, a postojali su blogovi, tak mogao si dolaziti do nekih stvari, ali danas je to baš ono na svakom ćošku, na Tumblru, ne znam kako se to izgovara, ali uglavnom mislim da možeš doći do teorije svega i da postoje pravcati geekovi koji pročitaju knjige milijun puta. Da, mislim, ja se divim, ja pročitam jednom fangirlam i možda pročitam drugi put prije nego što izađe sljedeća knjiga. E pa sad kad si mi rekla za sve te obožavatelje koji su skužili stvari koje je Patrik sakrio, ja sam baš imam quest pred sobom i očito moram iskopati sve ono što su oni iskopali. Možemo preći onda na priču i kako je to zapravo sve teklo. Mm-hmm. Mislim, pošto sad pretpostavljamo da su tu ostali ljudi i slušatelji koji su čitali ovu knjigu, nećemo baš sve detaljno prolaziti kako je išla sama priča. Mm-hmm. Ono što bi ja rekla je zapravo cijela knjiga je odnosno 2 lica napisana. Mm-hmm. Jedno je treće i to je quote je, odnosno kote mm-hmm. je Šanker i mm-hmm. zapravo dobijamo neku sliku njega sada. I drugo lice je, odnosno druga perspektiva je njegova sama i kako on priča tu priču i super mi je kao priča priču u 3 dana i zato su 3 knjige i tak je kak je njegov život tekao. Actually je meni to najuznemiravajući dio. Zato što pročitam prvu knjigu, pročitam prvu knjigu i pročitam drugu knjigu. I sad znam da postoji još samo jedna knjiga. U toj jednoj knjizi, broj 1, se sve treba objasniti šta se njemu desilo, zašto je on postao šanker, to je krčmar, zašto je došao do toga što je. U toj knjizi, u mojoj glavi, on prestaje biti običan šanker i vraća se na svoju staru slavu i ponovo nalazi Denu i bude s njom i još nešto. Ja ne znam koliko ta 3. knjiga zapravo treba biti. Da, mislim, u mojoj glavi je isto jako, jako velika, zato što super mi je, zato što su te 2 perspektive, jedna je kao u budućnosti pod navodnicima, mm-hmm. druga je u prošlosti, odnosno sadašnjosti i prošlosti. Mm-hmm. I u sadašnjosti znaš do čega je Kote došao. Mm-hmm. Ali tu je jedna velika rupa koju čak ni prve 2 knjige nisu uspjele popuniti. Što se točno, gdje je ta prelomnica bila da je on došao do toga? Jer oni nama trebaju objasniti taj njegov pad. Znači na kraju druge knjige, je li on izbačen na kraju druge knjige iz sveučilišta? Je. Ja mislim, znači to je. Da. Okay. Ali znači treba nam njegov pad i njegovo dizanje i njegovo spašavanje. Sve u jednoj knjizi. Da. Tako da ostane nam jako puno pitanja. Mm-hmm. Navodno je Patrik napisao 400,000 riječi. To sam na nekom videu vidjela, poslala tebi, ali sad i vi znate, svi koji iščekujete kao i mi. 400,000 riječi, ja mislim veličina druge knjige, nisam sigurna. Ali ja ne znam što očekujem u 3. Ja očekujem 3. knjigu u 7 svezaka, Dakle, kreće putovanje, njegovo putovanje kreće od tih Chandriana i to je valjda za nešto što te, baš mene je oni su glavni negativci i kroz cijelu knjigu samo čekam dijelove kad će se pojaviti. A s druge strane u jednom trenutku i zaboravim na njih, jer je taj quote život te tako obuzme onako. I to njegovo cijelo putovanje je zapravo od onog siromaštva. Moram priznati da mi je i jedan jako mučan dio bio. I možda je taj dio bio mi malo dosadan. Mm-hmm. Taj kad je on odmah nakon Chandriana, kad se pojavio u onom gradu pa je bio siromašan, pa je mm-hmm. jedva preživio. Taj dio bio mi je predug. Ja mislim da je i moje frenetici da isto bio, jer kad je došao na sveučilište, onda je bilo onak hit. Da, sveučilište je bilo, valjda, ja ne znam zašto ljudi vole ta sveučilišta, to učenje, te masters, ne znam, ali ljudi to vole. Apsolutno. Da, ima ljudi koji su kao pretpostavili da zato što Patrik je studirao 9 godina. Ko ja? I onda su ljudi pretpostavili zato je velika većina njegovih knjiga se događa na sveučilištu, jer on je studirao 9 godina i studirao je, koliko sam skužila, kemiju, pa se prebacivao na nešto drugo, imao je hrpu onih izbornih predmeta, znači baš je bio onako svestran i na kraju smo oni rekli, ajde, više završio vrijeme ti je, i onda je završio engleski. I zato ja mislim da je to jedna od stvari zašto je knjiga toliko dobro napisana. Čovjek je završio engleski i jako je svestran. Da, zapravo da. Super je zapravo 2 najdraža profesora. Ne znam zapravo više ko su mu najdraži profesori, ne sjećam se, ali svakako je bio sa materijalima, što stvarno podsjeća na kemiju. Da, upravo to. Da. I sa riječima, ime vjetra, kad je ono objašnjavao koja je razlika između biti gol i biti nagao.
Ja sam malo shvatila razliku, došlo mi, znači, ono, kao oni ne kuže i mislim si, ja sam trebala biti na tom predavanju. Da, u biti što sam krenula reći sam da ljudi pretpostave da je to zato što je on 9 godina studirao, pa je zato velika većina na university ovo ono, ali to nije istina, kaže Patrick. Zato što je on knjigu počeo pisati 94. A to je bilo prije nego što je on studirao 9 godina. Koliko je on pisao te Marta knjige? Ja mislim da je prvu pisao tipa 10 godina ili tak nešto. Drugu? Ne znam, još 10. U principu jako dugo ih je pisao, odnosno rekao je da je jako puno prepravljao, to je bilo toliko baš da dobije, baš ga je ko kak kipar mjesi onaj svoj kip, tak za 100 put trebaš proći po jednoj crti da ti to bude to, tako je on i svoje knjige očito, da bude točno ono što je htio. Sad razmišljam u stilu, on je stariji od mene, ja mogu umrijeti nekad prije, ali si računam da ću valjda uspjeti pročitati tu 3. knjigu. Da, uglavnom, mislim da je li tebi isto bilo ta na fakultetu dio zapravo jedan od najdražih? Meni je sve bilo jako drago zapravo. Meni se jako svidjelo to što je on edema ruh i meni se svidjelo to kad bi on govorio o tome, ovo je sad pozornica i ja sam tu glavni. I kažem ti, to je stvarno jako utjecalo na mene i to sam uzela sebi kao nekakav čak mentalnu pomoć u nekim situacijama. Svidjelo mi se, mislim, to sve stvarno ima smisla. Znači, ona scena kad on svira lutnju i kad je brutalno dobar, i sad zaboravila sam, nisam sigurna, Ambrose se zove ili Ambrozije? Ambrose, da. Uglavnom, kad je on njemu pokido žice i ispalo je da Ferrer zna svirati bez žica. Ali to je onak zato što je svirao s 2 žice kad mu je bilo najteže. Da, kad mu je bilo najteže naučio svirati i ima savršen glas i sve to. Naprosto mi je to sve tako prekrasno. Mada je, sveučilište je jako zabavno. Inače, taj opis njegovog sviranja te lutnje, znači to je jedan od najboljih opisa glazbe i ne predstave, nego one kao scenskog nastupa ikad. Ja ne znam sam ikad bolje nešto u životu pročitala. I to isto, znači kad je to s lutnjom, ja sam bila onak, zašto ja ništa ne sviram? To je toliko emocionalno bilo, to je presavršeno. To je bilo, znači, wow. Čovjek stvarno jako dobro piše, ne možeš to prenijeti. To je toliko puno emocija, pa to je prekrasno. A znam da mi je taj dio mi je ostao baš onako, znači, ne znam, bolje se nije moglo napisati. I sad, recimo, kad je on krenuo na sveučilište, pa bilo na onom testiranju, pa ispao da sve zna, pa svi mu se dive, pa to sve. Meni je to onak, jako je lako ući u njegove cipele. Mislim, nismo svi, ali onak taj neki školski uspjeh i sad sam ja tako dobar. Meni je to tako sve... A i posjećate, mislim, vjerojatno puno studenata znam da i radi, i studira, i uči se smučenjem, Kvose je to isto prošao, i radio je i pokušavao sam sebi priskrbiti, mislim, morao je, i došao u baš desperate situations, tako da baš onak bude ti relatable, osobito nama koji smo sad malo prije izašli iz fakulteta. Ja sam osobno uživala u stvarima koliko on drugčiji od mene i ono što bi ja htjela kod sebe na neki način popraviti, odnosno pokvariti. Koliko on zapravo ide kontra pravila. Zabranjeno mu ići u knjižnicu, on ide način kako da dođe u knjižnicu. To su sve stvari gdje bi ja osobno onak stala, ok, ali on je rekao, ok, ja sam dobar lik, ali ja nisam dobrica. Ja ću kršiti ova pravila, mene ništa ne zanima. I to mi je onak super. Ono što se postoji par stvari koje se baš onak vrte kroz cijelu knjigu koje vode, niti vodilje, nije sad sam tu, pa sad sam tamo, pa kao neki besciljno putovanje jednog čovjeka, kvota. Uglavnom, ja sam zapisala tu 3 teme koje su meni, kojih sam se ja sjetila, sad time nadopuni, ako se sjetiš još koje se kao protežu kroz cijelu knjigu. Znači, prva je ta potraga za Chandrianima, onda, mislim, ona je stvarno kroz cijelu knjigu prožeta. Ja kad sam ponovo čitala ove engleske knjige, baš sam si išla, osim tih citata kaj sam si označavala sa strane, označavala sam si svaki trenutak kad se spomenu Chandriani, da pokupim kao nekakve... Marta, uzet ću ti sve te ideje. Znači, baš sam sve si označila i sad kad budem ponovo išla čitati, neću morat recimo cijelu knjigu pročitati ili tražiti te sve, nego sam sve si hintove onako označila. Onda druga je potraga za Denom. Znači, to se proteže od samog početka. I treća bi bila zapravo zašto je Kvoti izgubio moći. To možda nije toliko vidljivo, ali svaki put kad se ti vratiš u sadašnjost, ti se prisjetiš, aha, on je izgubio moći, aha, i kad se vratiš u prošlost,
kad se to dogodilo? Zašto? Cijelo vrijeme tražiš neki onako da ti nešto kaže zašto se to dogodilo. Sad si rekla toliko stvari na koje sam se samo htjela ubaciti. Znači ok, možemo samo na čas malo pričati o Dani. Jel ti to ok? Da, ne, možemo. Ok, meni je njihovo zaljubljivanje bilo fantazija. Znači, doslovno čovjek dolazi svirati i pomisli, morat ću se osloniti na činjenicu da će mi se neka dama iz publike pridružiti u pjesmi. Ne zna ni ko, ne zna ni kako, mogao mu se nitko ne pridružiti. I on je računao će neko i ta žena ga obori s nogu, pomete ga, ispadne je to cura koji već upoznao. I cura koji se već zaljubio iz prve. A mislim, pa realno, je u onoj koči kad su išli. Da, ali nije sad da je sad izgubio pamet. Cura, ali ostala mu, ja imam dojam da je on to kasnije baš spominjao, da mu je ostala. Aha, vidiš, ja sam baš imala dojam kao... Mislim, možda sam si ja zamislila, jer je tak, opisao kad su si u koči, bili, onak baš je bio opsjednut, baš je bio opijen njome, i onda kad nije stigao kasnije na to kočiju, ne znam, nešto se dogodilo, pa više nije ko znao će ikad vidjet, imam dojam da mu je to ostalo negdje u pameti. Sad nisam sigurna je li napisano, ali meni je ostalo. Dobro, znaš šta, kad budem ponovo pročitala, Marta, reći ti što mislim o tome. Ja nisam nešto ludo zamijetila i baš mi je bilo još više bolje jer nije bila kao na prvi pogled nego na drugi, ali možda da, ako je to nešto... Na prvi pogled je izgledala kao neki dječarac, ali čak i tad je on vidio da je, mislim da mu je čak i tad on prodrio kroz to. Dobro, privlačnost se ne može sakriti. Ali da, taj je kad se ona baš ubacila, ispane je to baš Dena, baš je I ne znam, to njezino ime Dena mi je onako, ne znam, zvučno je. Da. Baš mi je zvučno. Da, super mi je kako je Bast rekao da nije toliko lijepa koliko on govori. Kao u stilu da ima nešto. Mislim da je čak nešto s nosom, ne mogu se sjetiti. Ali da, on ju vidi kao najljepšu ženu na svijetu, što je prekrasno, naravno. I da ona mi je, ja ne kužim šta ona točno radi. Ona je kao... sponzoruša. Da. Ali ne kužim je li kurtizana, ali je samo sponzoruša. Koliko sam skužila, ona nikad nije da baš ne spava sa muškarcima. To je ono što sam ja glavno skužila, nego im pravi društvo, ne znam, uči ju svirat pa bude onako kao ukras na neki način. Barem to je tak meni ostalo. Ali da nije, jel da ostaje na nekoj razini, da nije... To sam i ja skužila, ali sad nisam ulazila u dubine, to jest nisam pobrala dubine. Super mi je bilo kako su se našli u drugoj knjizi skupa, jer on otišao od časa sveučilišta. Da. Skroz drugi to proučavač Andrija, da koliko je zapravo opsjednut njima. Da, mene je to, recimo, to je jedna od glavnih tema koja se proteže knjigom i zapravo u nekom trenutku zaboravim koliko je opsjednut s time i onda me jako, recimo, baš me znalo frustrirat kak ne ide onak po redu, znaš, onak, sad ću završiti fakultet, dobit ću neki papir i onda idem za Čendrijanima ili nešto. Ne, on je napustio ovo, otišao u pola ovog nezavršenog posla, znači baš mi je bilo daj čovječe, tu, vrati se, taman sam se navikla, imaš prijatelje, imaš taman si imao mjesto di ćeš biti i ti odeš dalje, bez da se ikom javiš, bez da možda nikad više nećeš vidjeti te ljude ponovo, znači to mi je bilo baš onak frustrirajuće, tipa da ja odem, ja bi imala mobitel, ja bi se javila ljudima, ti ove ljude, prijatelja svoje, više nikad možda nećeš vidjeti. Ali da, to je taj, element koji sam spomenula da mi se sviđa kod njega, a ja ga nemam. To što on je kao, I'm a good guy, ali nije da pratim pravila. Da, nego... Mene je baš to frustriralo, što onako, zašto? Onako, tako si dobar, zašto ne pratiš pravila, bilo bi ti lakše u životu. Da, mogao je biti nagrađivani učenik faksa, student, znači biti najbolji sve to. Zašto je ispod najproblematičniji? Mu stalno mora biti ići na neke sudove, stalno mora ovo, stalno mora putovanja. Zapravo to je avanturistički roman. Fantazio-avanturistički. Mislim da vas se nekako dobro opisuje kvota, koja je meni odlična. Onda kad je išao, kad su Čandrijani zapalili neko selo ili tak nešto i on je unajmio konja, i brojan čovjek zna 100 jezika. Znači konja za kojeg je dobio manju cijenu zbog te čarapice. Znači to bi bilo preslatko. Ali da, uglavnom kao rekao je, točno sam mogao zamisliti sebe ovak sa zelenim plaštom, crvenom kosom na konju kako idem. Mogu samo zamisliti kako dobro izgledam. Tko bi za sebe to rekao, Marta? Ne znam. To je tak iskreno i onak realno. Da, ali on ne zvuči oholo. Ne znam zašto. Ni ja isto ne znam zašto, jer teoretski savršen je, samouvjeren je. Znači,
herojski je, spašava žene gdje god se okrene. Ali on to radi tak onak, pogledajte me koja sam faca, bit ću mene krvarim. Doslovno. Da, doslovno, znači... Baš onako, da, i to je recimo taj citat koji onak ti ostane je kao najveće laži koje ćete čuti su one koje sam rekao samo sebi. Znači, lik si gradi ugled, sve je tako promišljeno. Meni je to odlično, baš mi to... Sad ja ne znam da je ženski lik takav, bismo rekli koja proračunata ženska. To bi voljela vidjeti, jer često se kaže kao kad su muški takvi, oni su super, a kad su ženske nisu. Ali nećemo ulaziti u te teme, boli me briga za to, mi sad pričamo o imenu vjetra. Znači, on i način razmišljanja je to famozno i kažem vam, doslovno da sama sebi isfejkam samopouzdanje bi ulazila u njegove cipele. Znači, fantastično. Je, fakat je. Mislim, valjda je i prošao je kroz hrpu toga, pa vjerojatno ti u jednom trenutku pukne onako I don't give a shit about anyone. Ali zapravo on je dio putujuće družine i on je taj mentalitet od malih nogu. Znači nije bitno samo šta napraviš, nego kako to prezentiraš. Da, baš od malih nogu. I zapravo ispada da cijeli život stalno putuje, nigdje uopće nema potrebu zadržati se na jednom mjestu. To ko da mu je onak baš pokupio, to mu je u krvi. Bilo mi je zapravo u drugoj knjizi, kad je on ubio one ljude koji su se lažno predstavljali kao Edemaruh. I to mi je bilo onak, nisam mogla vjerovati da bi ubio nekoga, ali stvarno, pretpostavljam da ga je to stvarno pogodilo. Da. Jer oni nikog ne bi držali zatočene i zlostavljali, jel svakako. I šta ja znam, odrasto je na tim ulicama tog grada u siromaštvu i ne znam čemu, pretpostavljam da onda možeš ubiti nekoga. Mislim, ljude koji su bili su... mislim da je to ostalo o njemu. Mislim, sve što je prošlo zapravo kroz knjigu, kaj saznajemo, onak, ostane tebi, a koliko tek njemu kao liku ostane. Znam da sam bila malo u šoku, ali me nije toliko ni razočarao ni ništa. Da, inače bilo mi je super kad su ga uzeli ovo pleme, vrsta ljudi koji imaju plavkastu kosu i gdje je naučio te borilačke vještine. Nisam si, nije li moguće da ćeš sad savladat borilačke vještine jednog naroda i to savršeno? I to uzeo je mač od sina neke žene ili tako nešto. Uglavnom, bitan mač je uzeo za sebe. Da. Jel moraš biti tako savršen? On ko da cijelu knjigu zna da je on glavni lik ove priče. Da. I mislim, zbog toga postoji mogućnost da se nekim ljudima to ne svidi. Jer, mi smo to našli, nama je pasalo, možda zbog načina na koji je pisano ili nešto, ali postoje ljudi kojima stvarno ne paše i kojima se zbog toga knjiga nije svidjela. Aha, čula si. Da, čitala sam neke reviewove i gledala sam na YouTube par ljudi kako komentiraju i baš je par ljudi komentiralo kak baš neki oholi prizvuk oni vide tu i quote je savršen i baš mu fali. Mene je recimo, kad sam slušala to kak je on savršen podsjetio na Bryce, koju smo spomenjali u Crescent City. Ona je isto teoretski savršena, pokušava riješiti zločin, zgodna, baš me, podsjetila me na quote. Njena jedina mana je to što je prezgodna. Jadna ona s tim sisama i guzicom. Ono što još imam za priču mene je oduševila magija u ovoj knjizi. Zato što ovo bi zapravo ljudi nazvali blagim fantazijem, odnosno jer nije onaj hardcore, znaš, onak zmajevi, magija frca na sve strane, Mada ima zmaj, onaj koji je bio ali je objašnjen na nekakvu znanstveni način. I cijela ta magija koja se pojavlja u knjigu nije onak jednostavna. Ti frcneš prstima ili možeš napraviti vatru, ili možeš pustiti vodu, ili nešto, bilo što. Nego baš je onako opisana teško, da određeni ljudi to imaju očito u sebi, ali da je to onak teško, ali s druge strane onak, tipa ko kad učiš hodat. Prvo je teško i onda kasnije je lakše. I pošto pravilo kad nešto stvoriš, kako ide, da zbroj treba biti, da ne možeš stvoriti nešto iz ničega. Da, baš onak prenošenje neke energije. Ko da slijedi nekakve stvarne zakone prirode ili nečega, znači toliko onak, baš je onak utkano i zvuči moguće. Actually, znam da postoji video, dečko kojeg sam tjerala da pročita knjigu, još i nije pročitao. Je slučajno naletio na video jer je njemu trebalo za
za Pathfinder, nebitno, ali naišao na intervju i Patrika Rothfusa i bilo je dosta ljudi koji valjda pišu te stvari i onda su baš objašnjavali kako se trebaju stvarati magični svjetovi, jer baš to mora biti energija netaknuta, znači mora biti objašnjeno kako šta odakle dolazi, jer inače bi se valjda svjetovi ne bi imali smisla, padali bi. Pa je, jer ti kad čitaš neku knjigu, ako ti jednostavno voliš da su stvari logične, tebi logične. I onda i ta magija koja je kao nelogična, mislim, koja ne postoji u našem svijetu, mora biti utkana u taj svijet na tebi prihvatljiv način, da bi ti knjiga bila onak dobra. Mm-hmm. Tako da mislim da je Patrick tu jako, jako dobro, stvarno je to dobro odradio. Mm-hmm. Barem po mojem mišljenju. Dobro, ono što ja imam cijelo vrijeme sad u glavi i pokušavam spomenuti nekad u razgovoru, ali zaboravim, to su njegovi sveučilišni prijatelji. Tipa ona ženska koja nije na faksu, ali on je njoj dao krv svoju, kako se ona zove? Devi, ona mi je super, ona mi je sjela na prvu. Uglavnom htjela sam sad da pređemo na likove, pa evo ovo je sad prijelaz, prelazimo na likove. Evo, počinjemo od Devi. Evo, ja ću reći da sam jako ponosna na sebe što spontano uspijevam slijediti Martina pravila. Ja tu pokušavam uvesti neki red, a Marija samo onako prelazi. Dobro, Devi mi je odlična. Meni je ostalo, da, ona bi kao, mislim, u nekom crno-bijelom svijetu ona bi trebala biti negativac, Mm-hmm. a ne ispada negativno. Mm-hmm. Zapravo, mislim da nijedan lik baš nije ocrtan onak crno-bijelo, da su svi onako tu negdje između i ta Devi... Kvota koji je savršen, Marta. Kvota koji je savršen, pardon. Ali, da, Devi na kraju ispadne, mislim, ona je igra protiv pravila i kao negativac, možda anti-junak bi trebala biti, ali je pravedna. Imam dojam da je pravedna. I nije mi ono, znaš, onak, joj, da se bojim da će nešto ono napraviti ono, ko zlikovac. Mm-hmm. Nego je, ono, imam dojam da je pravedna. Ja imam osjećaj da će se ona kasnije odigrat baš ona kao prijateljica Kvotu. Ne mogu se sjetiti što je točno sve bilo. Ona je, ono kad su Ambrozu podmetali ili tak nešto, mislim da je ono da im je pomagala u nečem. Ostalo mi je da im u jednom trenutku pomogla. Mm-hmm. Mm-hmm. Ambrose i Quote. To sam samo htjela reći da mi se jako sviđa kako su se prepucavali i riječi koje si šalje, to mi je bilo odlično. Ribalstvo, ne, fakat je bilo onako maštovito, jako maštovito. Da, actually sad kad si rekla da je Rothfuss završio literature, sve mi je English sjelo. major, sad šta po to spada? Nema veze, meni je sve sjelo na mjesto, baš prekrasno napisana knjiga. Eto, samo to ću reći. Kao i naš prijevod. Je, prijevod je stvarno ono, za svaku pohvalu. Prijatelji Quoteovi na sveučilištu. A Simon i koji je? Bio je William ili Will, uglavnom zovu ga Will, Fela. Mhm. I to je to što sam zapisala. Super mi je kako je Fela zaljubljena u nju. Super mi je kako je bilo onda u jednom trenutku kad se ona došla sa spavačicom ili tak nešto i onda je on mislio da je bilo koji drugi trenutak ja bi se sad divio njenim oblinama, ali sad ne mogu. Ali čekaj, i Fela završi sa Simonom. Ne znam je li završila ili je počela se rađati kemija među njima na kraju. Ja mislim da su čak počeli hodati ili tako nešto da je da, bilo. i to zato što Simon piše poeziju. Da, to mi je bilo jako slatko. Naravno, prvo mi je bilo onak, daj, molim vas, skinite se svi sa Kvota, on je sa Denom, a vi se međusobno budite, nađite si nekoga. A da, realno, mislim, Simon je puno onako ukorijenjeniji, kak bi rekla. Za Kvota nikad ne znaš, možda će otići sutra, možda će otići za 2 dana, možda neće otići. Onak je nepouzdan. Dok je Simon baš ti, daj tu neku sigurnost, bih ja rekla. Barem bi to meni bio tipa da biram između Simona i Kvota i da su jednako zgodni. Tu bi mi bila, vaga bi prevagnula na Simona, zato što je pouzdaniji. Meni bi isto na Simona, ali zato što bi ja mislim da bi mi on naprosto bio privlačniji, zato što je Quote presavršen. Ja kad upoznam tak savršene ljude, ja se njima divim, ali nekako, ovo je za love mysteries, ali nekako teško se, tipa kad mi neko pokazuje svog savršenog dečka ili osobu koju su zaljubljeni i savršena i onak, ja vidim da je to osoba i fizički savršena i ovako, mislim savršena. Nitko nije savršen, ali neću filozofirati, to ću ostaviti za love mysteries. Ali ne privuku me, stvarno me ne privuku. Sviđa mi se nešto ljudsko u ljudima. Mislim da se u ljudske stvari zaljubljuješ. Ali prijatelji, bitan koji nismo spomenuli, najdraži, najsimpatičniji lik i najpoetičniji razgovori su između Quota i
Ari. Auri. Jel Auri? Ja sam čula Patrika da to izgovara kao Ari. Ha. Sad je li Ari ili Auri? Kako je tebi Ja lakše sam sebi reći? u glavi izgovarala Auri, ali s Ja druge isto. strane ja sam sebi u glavi izgovarala razna imena potpuno krivo. Tako da ja bi radije po Patrikovom Ari. Ori. Ok, Ari. ajde ti onda govori to, a ja ću Auri jer mi je prirodnije. A znamo na koga mislimo. Kak je to meni slatko? Šta mi nosiš? Snove riba. I šta je rekao? Posoljenu mjesečinu i snove nečije. Onak, Isuse Bože, kako slatko. Zvučalo bi kao gibberish da nije toliko poetično. Znači, presavršeno je. I Auri mi je presavršena. Inače, ima još knjiga... Kao dodatak. Neki Da, na ove dvije knjige. nije u stilologiju, nego je zasebna knjižica i koja se zove... Slow regard of silent things. Tak je. I Marta i ja je imam. Jel ti imaš? Imam. Ja isto imam. Na I engleskom. da, i počela sam i čitati i realno, ja sam toliko knjiga, stvarno jesam, vjerujte mi, jako puno na engleskom pročitala, ali ova mi je baš malo zahtjevna. Ja sam to počela čitati, mislim si, ok, ja sam glupa ili ne znam engleski, ja više ne znam. Tako Jer da, ono, ne znam, zato što je baš je opisna jako i trebala bi biti onako, ne znam, osjećajna ili atmosferska ili tak nešto. I nama koji nismo govornici engleskog, mislim da je jako teška na engleskom pročitati. To bi stvarno neko trebao biti ko ono, ili studira engleski ili fakat priča engleski. a možda smo stvarno i glupe. Evo sad, ako ste vi to čitali na engleskom, je vama... Svaka čast, Da. svaka čast. To sigurno. I sad me čak i zanima kako je ova žena to prevela, zato što je stvarno dobro prevodila. Da, ista žena je prevodila i tu knjigu. Mhm, Mislim, mhm. svakako mislim onda pročitati na hrvatskom, jer na engleskom očito neću uspjeti. I jako su lijepe ilustracije. Ove knjige, ja Da, mislim da nema da. ilustracije, ove prijašnje. Ne, mislim da Ali ove nema. imaju tak lijepe, Je. slatke slike. Prekrasno. 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 Uglavnom, da, cijeli taj lik Auri je, odnosno Ari, je toliko poetičan i baš je onak ta nekako onako neka visoka melodija koja se pojavlja na tom fakultetu i u toj dodatnoj knjizi. Baš je onako Da, prekrasno. fun fact o Ari. Ne znam, si gledala Patrik kad priča o tim svojim likovima ovo ono i onda kao što je iz stvarnog svijeta pa je rekao za sveučilište da nije od tog uzeo, ali rekao je da je Ari zapravo povukao iz, ne znam, njegov tata je valjda neki poznava nekog čovjeka, radi u bolnici pa je onda znao priču o nekom čovjeku koji je stalno išao u tunele ispod grada i stalno su ga, a bio je bezopasan, a stalno su ga, hvatali, ne smiješ biti u tunelima i policija ga je stavila u zatvor, on bi izašao, opet otišao u tunele i tako cijelo vrijeme. I da onda mu je njegov tata valjda predložio da volontira, ne znam, par sati, ima nešto tamo i da je to njemu toliko značilo i bio je isto tak neobičan i i veli da je Ari nastala od tog nekog, odnosno nije mogao to prebaciti u priču, ne bi se uklopilo, ali da je nastalo, uzeo je tu esenciju, kako bi rekla, od te inspiraciju, da. Mm-hmm. Od tih tunela i tog nekog neobičnosti osobe. I tak je krhka i sve i poslije bridne o njoj, baš prekrasno. Tako, ona je baš lik koji ti ostane. Mm-hmm. Meni je bila najdraži lik i onda sam kad vidjela da postoji taj Slow regard of silent things, bila sam oduševljena. Da, ja isto. I baš sam se veselila pročitati knjigu koja, eto, mi stoji na polici umjesto da uzmem riječnik i polako je čitam, jer je fakat kratka, nikako da to Da, to bi trebalo sa riječnikom. Ali nije mi to, onda mi atmosfera pobjegne ako stalno riječi tražim. Da. Uglavnom, da se ovo ne oduži predugo, imamo Dena. Imaš li što za reći o Deni kao liku, odnosno ne znam, tipa njezinom stilu života, koji je zapravo dosta sličan quoteom, samo što imam dojam da ona ne odlučuje toliko, da nema onu unutarnju motivaciju ko kvote da traži Čendrijane. Imam dojam kao da ona toga nema, nego da ide kud ju vjetar vodi, kud ju život vodi, da pusti. Zapravo, kako sam rekla da se ne bi zaljubila u Quota jer mi je presavršen, tak mi je i Dena nekako drugčiji tip osobe od mene. Kažem ti, mene su Auri i Devi jako sam se s njima poistovjetila na neki način, a Dena mi je ko popularna cura u školskom, se ja ne družim. I ovako je sa strane gledam i super mi je, ali zapravo se nikako nisam mogla staviti u njene cipele. Isto kao što se ne mogu staviti od Quotove cipele i jako ga uzimam za inspiraciju, za spašavanje od, ne znam, javnih nastupa. Tako da nisam sigurna što bi ti o njoj rekla. Meni je palo jučer na pamet dok sam razmišljala o likovima o priči, baš sam uživala razmišljajući o tome ponovo.
Uglavnom, Alex Mayers ima video o, kako se zove, Manic Pixie Dream Girl, koja se pojavljuje kao u filmovima i to je kao cura koja je savršena, puna života i zapravo mijenja muškarca i na kraju ode. I to je taj kao motiv koji se pojavljuje često i onda me ta Dana zapravo podsjetila na taj tip Manic Pixie Dream Girl, jer je puna života, drugačija, quote bi sve promijenio da bude s njom i na kraju ode. Znači nije tu konstantan, nego onako imate, pa onda sve se vrti oko nje, pa je nema. To je meni palo na pamet. Da, zapravo da, nisam sigurna što bi točno rekla za nju. Ali pretpostavljam da ćemo sve to više manje saznati u trećoj knjizi. Mislim, ja imam dan da se njoj nešto u nekom trenutku dogodi. Jer na kraju? Pa prije nego što Kote završi tu gdje je završio. Mm-hmm. U krčmi ili već. Mm-hmm. Mislim da se njoj nešto dogodi, nešto onako jako veliko i loše, da je kvota promijenila. Ja čak nisam bila sigurna da ona umrla. Kad? Bilo kad. Kužiš, kao da je možda mrtva u ovom trenutku kad je on u krčmi. Pa da, kužiš, ne znam. Ili je se nešto jako loše dogodilo, ili je umrla, ili ne znam. Ali apsolutno je povezano s njom. Da. Apsolutno. Da. Ta njegova i trauma i sve. Mislim, i to njegovo idealiziranje na neki način nje je možda povezano s tim što je više nema. Mm-hmm. Ne, zato što je savršeno volim. Da. I tako svaki dečko svoju curu treba gledati ko savršenstvo. Pretpostavljam i vice versa. Inače, jesi primijetila cijelo vrijeme pričamo o kvotu i svemu tome, ali više manje se držimo na sveučilištu. Ko da strah mudraca nismo dovoljno dotakle. Mislim, ja iskreno ne znam šta spada pod jednu knjigu, šta pod drugu. Da, to je istina. Više. Uglavnom, mislim, ima dva još dijela koja bi se dotakla, ali to ću kasnije kad budem nabrajala dijelove koji mi se nisu svidjeli. I mislim da su, nisam sigurna su li oba dva iz te druge knjige. Aha, ja sam baš htjela komentirati koliko mi je prva knjiga bolja od druge. Nije meni druga loša, ali prva mi je Mislim, dobro, realno druga ima 900 strana, tako da očito veći postotak mora biti malo lošiji. Da, zapravo da, više stvari se očito događa u njoj, ali manje je se sjećam. Ja nisam sigurna di jedna staje, di druga počinje. Ne znam u kojem trenutku se to dogodilo. Ok, sad me jako zanima što si zapisala, što ti se nije svidjelo. Ali htjela sam te još pitati jednu stvar. Da li bi kvota stavila pod junaka ili anti-junaka? Pod junaka. Bez ikakve sumnje. Ne znam šta bi mogao kasnije. Ja mislim da on nije sposoban da postane anti-junak. Jer teoretski i lovac u žitu je anti-junak. A ti ni u jednom trenutku ne pomisliš, ne misliš da je loš, teoretski. Mm-hmm. Ali opet ima svoje da znaš da nije čist. Tipa kao iz Demon Slayera Tanjiro. Mm-hmm. Savršen, čisto srce ima. Za Quota ne bi rekla da ima čisto srce. Da ima te određene motive i da su ga dobro odgojili, da ima taj neki osnovni poriv da čini dobro. Ali ne bi rekla da je baš čist. Da, kužim na što misliš. Ovako, mislim da ga ne bi rekla, ja bi ga stavila ipak pod junaka, ali ne kažem da ne bi mogao biti anti-junak ako to zatraži prilika, jer mislim da on ne bježi od toga. On njemu nije, mislim, problem zaprljati ruke. Mislim da u jednom trenutku svakak, ako još nije, da će u trećoj knjizi u jednom trenutku svakak postati anti-junak. Mm-hmm. Barem u jednom dijelu. To bi apsolutno moglo biti moguće. Dobro, i sad dolazimo do posljednjih pitanja, to su koji dijelovi su nam se najviše svidjeli, a koji dijelovi nam se nisu toliko svidjeli. Ima materijala i za jedan i za drugi, ne može biti sve savršeno. Pa sad iskreno kad si to rekla, kažem ti, meni ne postoji dio koji mu se nije svidio. Znači, ja sam stvarno fangirl. Ali recimo, slika koja mi je ušla u glavu je bila kad je on upoznanu vilu, ona što Lurian. Da. I kad je on tamo došao i ja sam si pomislila, pa je li moguće da će Quote sad još biti i najbolji ljubavnik koji je hodao zemljom? I postoji najbolji ljubavnik. Šta je bilo 1000 ruku, tak se sjećam. Nešto 1000 ruku. Uglavnom, tam je bilo Patrik, dokle ideš sa Quoteom, koliko mora biti savršen. Što još nisi pokrio. Da. Ne znam koji talent naprosto čovjek nema. Pjeva i svira i glumi i pametan je i može zazvati ime vjetra, ja ne znam.
eto, jel postoji još nešto? Ljubavnik je jako dobar, očito. Najbolje 1000 ruku, nije mala stvar. Naučio je vještine nekog naroda. Znači, borilačke vještine. Naprosto je overpowered. Da. Ja sam inače taj dio s Feluriana htjela smjestiti u dijelove koji mi se nisu svidjeli. Aha, nisu? Nisu, zato što prvo isto dugo traje. Baš onak, tipa, 10 stranica bi skroz mi, znaš, onak prošla, ali ovo je trajalo i poprilično. Mm-hmm. I nemam dojam kao da se nešto prebitno događalo, a opet, kaj ja znam. Dugo traje, a ti jedva čekaš da se desi nešto sa Chandrian i Miles, tak nešto, i on tu sad stoji. Priče, da. Ali actually, koliko sam ja skušla, njemu su se to činile ko godine, iako on jako kratko bio kod nje. Da, možda je to zapravo i htio pisac postić, ono, da se i nama čini ko godine dok čitamo to. Ali da, oni su na kraju skužili koliko on zapravo starije izgleda kad se vratio tamo, iako ga jako kratko nije bilo. Možda jedno popodne, koliko ga nije bilo, ne mogu... Doslovno su ljudi bili onako, ono, čak mu izrasla brada i tako to, baš je postao pravi muškarac. Onda je bilo u jednom trenutku, mislim da je to druga knjiga, kad je on došao u onaj ženski narod, žene koje tvrde da, ono, znači samo žene su ima narodu. tamo. Znači cijeli narod taj, šta već, samo žene i one ne trebaju muškarce. Ne trebaju ih čak ni za reprodukciju. Znači za ništa im ne trebaju. Znači ja čitam taj dio i mislim... Čekaj, ti sigurno tamo nema muškaraca? Nema. Ja mislim da je on tam bio jedini muškarac. Ja znam samo da je bilo to ono da su one mislile... Mislim, dobro, nisam sigurna, ali baš u cijelom gradu nema muškarca, ali oni su onak tipa ko sluškinje ili tak nešto, onak nešto što ti, nešto nepotrebno, što ti služi za zabavu. Evo iskreno ne mogu se tog sjetiti, ali sad sam se samo sjetila da one nisu znale da ostanu trudne zbog seksa s muškarcima, nego kad one žele biti trudne, one ostanu trudne. Nešto tako, da. On je njima objašnjavao da koriste kontracepciju. Dakle, ne, to nije kontracepcija. Da, ja ne znam. Nije mi, znači ja to čitam i ne mogu vjerovat. Znači, to mi je bilo baš onak ridiculous. Da, pretpostavljam da se ja tog ne sjećam jer mi je onak bilo onak, samo sam skinula, pročitala sam, ali nisam doživljavala previše. Taj mi je bio malo, tipa, recimo, to bi ja izbacila. Ne treba nam to. Ne sjećam se, ali tamo išta bitno se zapravo dogodilo. Borilačke vještine. A tamo su se dogodile borilačke vještine. Mislim da da. Uglavnom, da. I da, ta ispočetka, ta mitologija, ne znam, uglavnom ostalo mi je kod da nekog demona bace u nekakvu rupu na nekakvim, pa ne znam, ga zapalili nešto, uglavnom, sad taj opis je jako dugo trajao. Postoji ta neka religija u toj knjizi, mm-hmm. I šta ide uz tu religiju mi je bilo baš onako full mračno i jedno sam čekala da završi. I zbog toga sam skoro odustala od knjige, jer je na početku i baš mi je bilo teško čitati. Ok, ja se iskreno toga ne sjećam, jesam ja to potisnula, nisam, ne znam. Ne sjećam se i meni je knjiga i dalje savršena, bez mana. Što se tiče citata, uglavnom ja imam jedan svoj najdraži i da me pitate koji mi je najdraži citat, ja bih rekla citat iz ove knjige. I to je, znači ide ovako. It's like everyone tells a story about themselves inside their own head. Always. All the time. That story makes you what you are. We build ourselves out of that story. Znači to mi je toliko onako stvarno. Baš mi je onako, ajme da. To fakat je. Pa dobro, Marta, imam osjećaj kao da si prizvala kraj, jer ovo je stvarno onak poetičan bi kraj bio s tim citatom. Kao što sam rekla, ja nemam trenutačan citat, jer kažem, pročitala sam jednom, ali ono što mi je najdublje ostalo je taj prvi odlomak, to s tišinom. Postoji nekoliko vrsta tišina i ja sam bila time toliko očarana i zadivljena i to mi je onak. I ja mislim da ta knjiga i završava na sličan način. Tipa da je kraj isto nekakva tišina. Ja samo onak dilići su onak promijenjeni. Znam da sam baš pratila koji dio su izmijenili i tak. Tako da to mi je baš, meni je isto taj dio jako, jako dobar. Da, ja da čekamo treću knjigu. Kad bude treća knjiga, opet po novom podcast snimamo. Pa je, naravno. Ovaj dio epizode nastavljate slušati na vlastitu odgovornost. Znam već da Marija ovo nije poslušala i neće poslušati, dakle ovo je dio koji samo ja pričam, jer je Marija rekla da želi biti pametan čitatelj i ponovno pročitati knjigu i sve hintove skužiti sama. A zapravo ovdje će se nalaziti neke kao
stvari, mislim kad sam skrenula u proučavanje ponovno knjige i prisjećanje cijelog tog svijeta i priče i toga svega, da možemo pričati ovdje s vama o tome. Naišla sam na jako puno teorija o tome tko je Cinder, ko je patron od Dene, zašto je Kvothe izgubio, zašto Kvothe više nema moći i takve stvari, ko su Chandriani i tak neke stvari. Pa sam htjela to podijeliti s Marijom, no Marija je rekla da nikako to ne govori, da ona želi biti pametan čitatelj. Ali zaključili smo da nema razloga da to ne podijelim s vama. Pa nisam mislila ići skroz u detalje i objasniti, mislim, ja sam to saznala isto iz videa, pa ako vas baš zanima, postoji na YouTubeu jako puno videa o tome, pa možete to tamo pogledati. Ja sam ovdje samo htjela navesti par stvari koje, tipa, meni su bile jako zanimljive i bila sam šokirana. Uopće nije mi palo na pamet da to može biti mogućnost, da je to istina, jer nisam uopće skužila hintove u knjizi, a očito ih ima, odnosno koliko sam skužila, Patrick Rothfuss je napravio knjigu tako da ima jako puno slojeva i da se jako puno toga može otkriti. Mislim da te stvari nisu tu za bez veze. Pa ću ja navesti par stvari na koje možda, barem ću ja u sljedećem čitanju prije nego što, odnosno kad izađe 3. knjiga, baš gledat te stvari gdje da usmjerim pažnju. Jel pa se nadam da će i vama koristiti. Imam tu jako puno stvari zapisano, uopće ne znam otkud da krenem. Ali baš sam bila šokirana kad sam gledala videe. Baš mi je bilo ajme, stvarno. Recimo, jedna od tih stvari mi je bila, znači, postoji teorija da je patron od Dene, onaj zadnji, o kojem ne smije nikom ništa pričat, i o kojem je rekla kasnije Kvothu nešto malo, ali ne njegovo ime, je da je on Cinder, odnosno onaj... jedan od Chandriana, jedan od glavnih Chandriana. I zapravo oni su, koliko se sjećam, odnosno koliko sam se prisjetila, ona i Kvothe su mu kao dali jedan kao pseudonim, Master Ash, a Ash je u biti na engleskom jednako kao, znači skoro isto kao Cinder. I tu još zapravo, mislim, ima tu puno hintova, ali nisam ih se zapamtila. Uglavnom, ako zanima, slobodno pogledate neke videe ili sami tražite u knjizi. Još jedna jako zanimljiva stvar mi je bila, odnosno jako zanimljiva teorija mi je to da Kvothe, ne znam točno kako bi se to prevelo, ali onaj nek, kao sposobnost neku malo jaču, nije neka moć pod navodnicima, nego tipa nekog stalno idu kocke, nekog ovo, nekog ono, ali da imaš baš dar na neki način za nešto, da Kvothe ima dar za imena koji još nije skužio i da je tako slučajno recimo Auri, odnosno Ari, dao ime Auri, on joj je nadjenuo to ime, a to na latinskom znači gold, odnosno zlato. Kasnije u ovom 3. dijelu gdje se govori o Auri, The Slow Regard of Silent Things, saznaje se da je Auri zapravo alkemistica. A alkemičari i zlato je jako, jako povezano. I onda tako je i dok je navodio kao imena, dok su Dena i on pričali, navodio je imena, ne znam, nešto na F, uglavnom kad se ta sva imena spoje, opet se dobije jedan naziv od Cindera. Također, postoji opet ideja da je taj Cinder zapravo cijelo vrijeme unutar njega, da ga ima puno više u knjizi nego što mi to kužimo, pa je možda čak i Brayden, odnosno onaj čovjek koji je sjak, ne se ne sjećate po imenu, onaj čovjek koji je, kad je on radio u palači, kad se trebao pisati pisma onoj curi koja se svidjela tom glavnom liku u palači, koji je igrao s njim onu igru. Uglavnom taj lik da je to isto Cinder. Uglavnom da se taj Cinder kroz cijelu njegovu priču nekako poigrava s njim, odnosno upleten je u njegovu priču. Zbog tih imena i tog očito u njima je bitan taj jezik, nisam sigurna koliko se to dobro vidi u prijevodu. Iako prijevod je stvarno dobar, kao što smo već rekle, ali ne znam koliko se to u imenima primijeti. Pa možda je to bolje pročitati barem jednom na engleskom. Onda, znači, imamo još jednu stvar koja mi je bila onako wow, a to je Kvotheovo podrijetlo. Odnosno, u jednom trenutku se spominje kao da je njegova majka zapravo možda uopće nije postala iz Edema Ruh, nego je bila jednom davnom, ili kad već, višeg podrijetla. Odnosno, u jednom videu se tvrdi da bi ona mogla biti Lekles i stvarno me lik uvjerio da je stvarno ona Lekles. A Lekles je zapravo opet na onom dvoru, Kvothe kad mora pisati pisma onoj ženi koja se sviđa tom glavnom vlastelinu. Ta žena ga jako podsjeća na nekog, a ne može skužiti na koga. I to je zapravo, ima jake slične karakteristike njegovoj majci. I u jednoj pjesmi
koji je njegov tata napisao o Lekles, se baš spominje onak priča, znači pričim se stvarno jako, jako poklapaju što se tiče i ta žena koja mora pisati pjesme nije jako voljela idem u ruh jer je netko iz njezine obitelji otišao, odnosno njezina sestra je otišla udat se za idem u ruha. Dakle, ne sjećam se sam to točno skužila ili ne, ali zvuči mi baš onak vjerojatno. Čini mi se da sam možda čak i skužila pa sam zaboravila. Jedno jako bitno pitanje još koje se postavlja je to zašto je Kvot izgubio moći, to sam čak i rekla prije u epizodi i naišla sam na jako, jako dobru teoriju koja mi baš me zaintrigirala i sljedeći put kad ću čitati knjigu sigurno ću paziti na to i gledati to, je zapravo u cijeloj knjizi imena imaju jako, jako veliku moć i to se spominje više puta i kada je Dena išla reći, rekla je da neće Kvotu reći za svojeg dobročinitelja, odnosno patrona, i on je rekao, morao je se zaklet i onda se zakleo i na svoje ime i na svašta još nešto, a međutim i na svoje ime. I znači to se onda povezuje sa onom teorijom da je njezin patron zapravo Cinder i ako je on Cinder, a mislim njegov Kvotov zapravo glavni cilj je bio otkriti tko je Cinder, odnosno tko su Chandriani i to je njegov osnovni cilj. Poklapa mu se ta zakletva s njegovim najvećim ciljem, pa je onda prekršio tu zakletvu i zbog toga je, ne znam, ili izgubio svoje, očito je gubljenje tog imena bi moglo biti jako kobno po cijeloj priči i onda je možda to ime zatvorio u onu kutiju koju kote čuva, koju je Bast pokušao otvoriti, a nije mogao. Naišla sam još na teoriju da je možda, odnosno kao nedostaje 8. Chandrian. Odnosno na onoj vazi ima krivi broj Chandriana i sad kao ko je taj koji nedostaje. Odnosno ima ih valjda više na toj vazi nego što ih ima u pričama. Tako nešto. Uglavnom ima teorija da je 8. Chandrian Fela jer je kao prvo bolja u imenovanju od Kvota i nalazi se u nekim čudnim, recimo kad je izgorjela, odnosno kad je bio problem u onoj radionici, bio požar, ona je slučajno bila tamo, ne znam, ima još par stvari. Aha, da, radi u arhivima, pa može biti, ona možda se mogla pobrinuti za to da nema unutra knjiga o Chandrianima i tako to. Također postoji možda mogućnost da Chandriani zapravo nisu toliko zli, nego da putuju, da zapravo pokušavaju ispraviti svoju neku izbrisati cijelo to svoje ime iz povijesti da bi mogli umrijeti normalno, da nisu više ti duhovi ili kaj već. I da je recimo povijest o njima zapravo krivo prepričana na neki način. Da nisu toliko loši, da se, zapravo ni Kvothe nije direktno vidio njih kako ubijaju njegovu obitelj. Oni su samo tamo bili kad je on došao. Iako ta teorija mi se čini dosta malo vjerojatna, jer čini mi se da on ih vidi, da su ih se tad ponašali dosta zlo i Cinder je opisan kao dosta nasilan i zao lik. Tako da to mi je malo sumnjivo. Ima teorija da je taj 8. Chandrian zapravo Kvothe, jer ima neki opis ili tako nešto da hoda novi Chandrian zemljom i da ima crvenu kosu i ne znam još nešto. I uglavnom kad neko spomene slučajno to, misle on kao to ne negira ili tak nešto, iako meni to zvuči više kao ljudi tak i tak svašta govore o njemu, pa baš ga briga. Eto, to je to od ovih glavnih stvari koje sam ja pronašla. Vjerojatno ih ima još puno. U svakom slučaju zaključak je da knjigu valja pročitati, da je knjiga vrijedna čitanja više puta. Ne znam, to je to. Mislim, mi smo fakat uspjeli odužiti to. Ja nisam znala da možemo toliko pričati o toj knjizi. Actually, bilo me malo strah jer, kažem, dugo nisam čitala. Da, ni ja. I onda sam bila onak štak zapnemo, štak nećemo znati o čemu ćemo pričati. Ali uvijek možemo pričati o Kvotu i kak je savršen i tako. Dragi slušatelji, nadamo se da ste uživali u epizodi. Nadamo se da ćete pročitati Ime vjetra i ako ste ga već pročitali da ste uživali u, rekla bi, komentiranju s nama, jer pretpostavljam da kad slušaš nešto onak čak i pasivno, kao da sudjeluješ u razgovoru. Evo, tako se nadam da je bilo i vama. Da, ništa. Uživajte u ostatku dana i vole vas vaše hiperaktivne kornjače. Bye bye!